ya jingdang kam pengindan degaan kepetik na ban scam ya ka shimjat na ka kami ka to ka pel ka mangila tentur how district council affair na sa ba preston u ex MLA champion pencishay na ta hakim net jinga trend ujudan teng teng bagi pada po YouTube kan mesin kepada piling dok alen hagmat jong ulat jong kejela ban penbor mulai kemuhor maka longgan kepetik na bagi yo ban scam ya ka jat jong kasih bagi shame na kami walau pai pau ibe ban belong yang akong ka MBC kani kaway kamat jong kejindawa hagmat por daga burong ngana ay Dr. Don badai presiden jong UDP bago ay doan blay sakiye kata isko sanay ka chishabe jong ana party iba alantri baywani kendo yang ahir kong madangin ay kiye ka kam chairman ye ka social welfare ngam tere pabindang sanay sa UDP yele jien kong madapi kwa yadano ka constituency maushitron mata tersyangin nang skoy ngong balan larau blay ng bed sa play kalat nangan day tangkan ng tray kabaritang jong ka party ru ngakwa bagali ka party ka jong opinion jong sa sanpo sa shispasen kan syakri ya ka jatan rin tamba Hindi bercurian tak kertai macam party. Henry bagi nomren bagi jengele kitwa kibau mai bidang pensateng ngindang beteng baganyele. Housing arajara nanti mai kiseng santet hai kiken tho bagi grand kiken tiang di balai pujan. Henry pun nong selai constituency. Kenal biang le kani. Kaya ngomong mai doping store lindo ulale bagi South San totally kisnen. Huyeng yang ini kijaka. Klenda penpai ni atang shiken tenru. Shikitu kiba ben kiba keno kiba kedeng tiyo. Reu keren tangi lagi jom kinongren. Ko kiri orang ba kiba judan ti baka party HSPDP. Nungta beladan cukup ki party. Ngapla syaya ki. Mangang adanya kajingan nur. Kumbau ni ulang kini ujonga. Uraya je kelenti ban syakriya kejatan riu. Keno se bapin keno pen tho. Pen bangwan se banayan se. Ya ga badari tilik donong lai. Bakal dang beteng. Ya ga parti. Kala syakriya kejatan riu. Santo tam kisnen. Pi ben mo bakal temen. Long take kung kirang ba. Kibi ben niya lang jongga kami. Kabo pendiang niya kayeng kesen. Kabo tulong untang syumi syabat jong kayeng. Yo iya ini kita thaba uya be uklet ek to kai ye ka lok kepada hai kajo ya ka party HSPDP ka penyo jelati ya pi ko ramba pi ki bakno kan tho kala yang ramba be andre ki si post nem bina le kumno uno ya la ko bade pa uno ya la jo ka party ko undan show ki khon ni sakma bagi bakla nanti kare pinuma be ta atau bintang keno si kento pinpendo mensip yang ini bakwa si siya ang syakri langaday mga kabakwa si siya mga chilong MLA ni MBC hagapar papiko President Barim PI tiket siya ang priyo papimimam na nangstoy hagabang ngalapan yung tiket panpende yung katuhaas na yung sitay kamamay dang sa bandong MLA nga pala siya inaay rin iba din na jonga ilafon niya nga bada dan sangat kimalik daw yung nanangstoy kibaong yale independent ba piko mo ba niya nga regalong na katiga jonga nga numtre maganday mga banpenpay banpenjot yung party HSPDP hadin ko President pa rin pinabe yung nag-party HSPDP piyong nakamay ka ng kintikor jongno kremele ko piberu ngam ni kinikikintiyan na kadonot kamansim ka jonga mayay kong mga pan na piya ka arpus antarik jong September arajar katsan hagnab jong ka jingtiya ka jong pi kapag pipitiya amigrims wala ikrem lasyo banjubab ngam mayay kirku kadang po abantray na kabanta ka party mayay chipos na duna pilayalam ni ka jingya adlanti ka jonga wala na nga syabe na ka party lada ka donal ka hokam ta na chusyong ko
papaye lara kamdan ka hok ka jing shabe jonga naga party bakam be ka nong tikur kun bakiong ngan sa yo biang benrung sa party